Tala falava nei foi vaenga o telefou mai le si fonga le lo mua I Wellington o le tala mua. Sa omi se taimi o le feilo ingalo I lason nafi I le vao le pale mia o New Zealand ia Christopher Luxon ma le pale mia o le malo tele o initia Narendra Modi le na mali liai ngalu lue felangolango mai I le tele o mata upwea afia ia tunu ue lua. Sa whaadia muriane Luxon I se feilo inga ma le autus Tala le malilie o Ilaoa ina ngā lulue whaatasi whelangolongo mai ma tā upu tau I le puipuinga ai moise o le tiute o loa whape fo I malati na e o la au aina anto ai lati na e o le wao matua ma mea tau tā alonga. Whailo mai fo I le palimio initia Narendra Modi I alona langolongo ina o nisi o ma tā upu e awhi ai le tūtau whe malanga inga ai fa pe foi o loa New Zealand mai anati na e o la fumanu ai mai se o loa e pe o le susu le sisi atoa ma le pata o le teimi mo le nei de tonu o le se furu te usanga ua tuana I atu ua mawai se feilo inga I le vao se palemi o New Zealand ma se palemi o le malo o initia o lo ia I le whaanau naunga o Christopher Luxon ina ia mawhai o na wha mautu se whenga inga sa loto tau e wha tau inga I le vao New Zealand ma initia I le taimi o lana nofua inga o loo whaanga solo nei. Ua tūla lata I le taimi e tawai o na toi le tongi uma ai tā lafu o tangata ma kompani. Ia sa whao ngā ina se Paul Kalame so swani le malo New Zealand. Mō pis nisi la iti I le vai taimi o le wha mai COVID se fulu iwa. O vai ngā tupe nei sa mawhai o na tāro sanga iai I la tau e ona pis nisi la iti. Sa ilonga o nā whaina wa mawhatia ona o le COVID. Sa wha ingoa ina le Paul Kalame o whaune ngā tupe e whaalele iai tupe whaanganga mō le whaanga i o business la iti o le Small Business Cash Flow Loan Scheme. Na amata whaatino le Paul Kalame le masino me le tausanga I lua afe lua se fulu le ana mawhai o na ai tā lafu ai e se businessi ia se leni o atu I le lua se fulu afe tā la whaopopo iai ma le afe tā la a afe valu se lau tā la mō tangata whainga luenga tū mau taitasi a sea businessi. E siri atu I le se lau lua se fulu iwa afe le au whainga o businessi la iti sa whaiaia latu ai tā lafu mai lea Paul Kalame wa apitoa le malo. Mai o la whainga ato tupe na aluai e tusa ma le lua tesi ma le wha piliona tā la e tusa lea o se fua evelesi I le se fulu fitu wafe tā la I le ai tā lafu e tasi. O tutu unga sa iai mo ia whaune ngā tupe e lima tausanga le umi e le tau na toi le tongi nai. Mai u whaalia mai e le ofisa o la fonga o le tele o ai tā lafu nei e le tau na o ia iuni o le tausanga le nei ua uma o na toi le tongi. Sa tu sa unoa le lua tausanga mua e le to tongi na ia ai tā lafu ai e 3% le tului ina ua uma ia lea taimi sa tu sa unoa ai. Ua liputia mai le pasi ai e le pulenga po le council a le tu malo whakarei o se fuafuanga le malo e whaau ngai nai le vai la au mo le puipuinga o lo la tau swa vai tau mafa. Ua lima nei masina o whaatau tutu le pulenga o le vaenga o le tunu u ma le malo ona e le manana o I la tau e whaavai la au lo la tau swa vai tau mafa e puipui ai le soifua malolo ina o tangata. O se fontanga I le fiafia nafi le pulenga, lipotia mai le whaatumulia I le autapua ai, le asa atangia mo iai, le te leo le esenga I manatu o suius fono. Na iu ina pasi ai le unga fono, e talia le fuafuanga le malo, e whaonga ina le vaila au le sua vai tau mafa. Pe ta isa pasia fo I le alava fono, ia le tau fia lea, o le whaamoe moe le nei, pe awhai, e manuia se tālu sanga o loo ilo ina e le whaawisnonga I le so, a le pulenga e whaasanga I lea mata upu. O le nei tālu sanga o loo sa idi ai, ia se polo inga mai le whaawisnonga e tāu fi ai le fuafuanga le nei, mo se taimi le tu mau, ina ia maua le avanoa o le pulenga, e ta pena le ai se lātou tālu sanga e whaasanga I lea wha moe mo le whaonga ina o le vaila au.
E tu sa o le tasi va tolu o le whaitau wafe o tangata New Zealand maua i le mai o le stroke i le tausanga tasi e lalo ifo o le onos furulima tausanga le mātutua. Ua whaalia mai le whaalapoptonga o le Stroke Foundation o tangata e mātutua atu le soifua o lo maua le fisoasani mo lātou a whenga iai ma tonga fitinga pe a whaia a fia i le stroke. Ai o tangata ia i lalo ifo e uti le fisoasani lātou te maua ai maise pe a whaia le ianga waa i le pensione o tangata mātua. Whairo mai fo i le whalapoptonga o tausanga uma e tusa mo le sefurulua afe le a whainga o tangata o New Zealand e a whaina i le whaafita uli le ai poloka ai a la toto le ulu ma nga i atu ai i le whai ai le e taua o le mini stroke. O i loa fo i wha maunga o le vāo le luas furulima ma le tolus furulima pasene o i la tau nei e i lalo ifo le onos furulima tausanga le matua o le soifua. Whailo mai e le tamaitai o Nikki Main o le Stroke Foundation pe tusa o le whaafe le a whainga o tangata nei e le i ato le ono sifurulima tausanga o le soifua e a whaina i le a whaafita uli i tausanga ta itasi. O le atulanga ua whaamautui nai o le nei mai o le stroke e le na o tangata mātutua e maua maa fia i le soifua e pe o na sa ia i le teletonunga i aso e tele o mawae. Ona o le ua mautinoa i whaamaumaunga wa a fia i fo i maisi e i lalo ifo le onos furulima tausanga le matua o le soifua. E iaisi a onga i le aiokalai estete ua mana o nei whaamuta ia le whengainga po o le konkarate leo lo o sauni ai le company, le Compass Group, ia mea aio le wauli po lunches mo la tauta maitia onga. Ua mafua lea ona o se whaalinga le neia onga i le tūlanga whaale tonu tele o mea a isa amatu mōta maiti i le lua i le tolu vai aso ua mawai atu nei. O le aonga le nei ingo o le Hayata Community Campus i le pitanua o Wainoni ua lātou whailo mai ua le toe mana nao i lātou i le polkalame lea o lo maua atu ai mea ai mōta maiti e whaingoina o le ke ka ora ka ako. Na whailo mai fo i le pule aonga o le ua lātou tālusangi nai le minsta lango a onga ia David Sāmoa mo se whaatangana e sauni ai le aonga ia mea ai moa lātou to maiti. Peita ila na whailo mai le minsta e le fitau i le tūlanga ona o lea ia i le whengai ngā le malo ma se company e saunia ma tilivaina ia mea ai mo to maiti a onga uma o le tunu ai pei ona silofia ua tele a onga ua lipo tia mai le whaale tonu le polkalame le nei talu ona whaia iai e David Sāmoa i a swinga e pei ona iai le teimi nei. O nisi o a onga sa lipo tia mai iai le leanga ma le malolo ina o me aisa matu i tamaiti talu ona e ia a onga i le nei tu sanga. Whaadia le pule a onga i a Dr. Becky Barrows sa matua le lava le tulanga o me ai nei mo tamaiti a onga e le tono le fitu vai aso le kuata mua o le neitusanga o se tulanga o lo fai tio ai le telefo i o isia onga i tu SS o New Zealand. Na maliu se tangata ina ua soa e se no foafi i le awala e kolosi ai tangata Sāmoan e lata i le Ellis Road i le aio inmakakoli le fiafi le songo fuana nafi. Whailo mai e leo e whapeo le nei whaalawalawe na tupu e le mamau mai le paka le Turnbull Thompson Park pe tusa o le afo le lima i le fiafi le ana maua atu i aile tangata le nei ua umalo na ola. Sa tāpuni ai le wala mo steimi umi le fiafi le songofua a o whaia suenga a leo. O lona nua aile nei o whalawalawe ua malini waini tangata na lawe veini na foafi le tono le vai aso e tasi o le aso lulu taruai le fo ina mali wai se teine a onga se furu tolu tausanga le matua o le kolisi o matamata na taie se na foafi a o kolosi le awala o le a whalawalawe ua whaia fo ia i suenga leo i le teimi nei. E lua se furu ono tausanga o se tamaitai ua tau fia leo ona o se whalawalawe whapena manua ti ngā ina i se li i le pitanu o Penrose i Aukilani i le afiafi o le asonga fua nafi
Whailo mai leo sao la tu mawali po te tusa o se vevesi na afia i la ua nei to rua ile awala le Mount Smart Road pe tusa o le tūlai lima. Na maweo na o ia i leo ma awina atuai ia le li nei le whanamai se tūlanga ti ngai na iona manuanga. Ai mulmuniane tau fia mo iai ia le mawhine nei e luas furono tausanga mo suenga. O lo walo ia mai lo fiso le tau ni suinga o tūlanga mo winga o le tau mo le so whapea mo le nei vai aso. O le ale to e maua le vevela mo le mawhanawhana le sa iai nisi vaenga o le tunu i le asonga fuana nafi. O le tumalo Canterbury le na o atu i le 12 degrees le fua o le mawhanawhana o le ea e pei ona mai ta winai. Ai whapea nai fo i a Christchurch o Wellington ai wha a pea male ai o Timaru o nuu umaia na ho atu i le 12 degrees le maulunga nei ai le fua o le mawhanawhana i le asonga fua. E le ngata i lea ai sa mawhanawhana lo fo isi vaenga o le talawhatai sa sae o motu umai lua e au fi ai nisi vaenga o le tumalo i le Hawke's Bay na ho atu i le 12 degrees le maulunga. Pe ta ilasa fa ilo mai sui lo fisa le tau le Met Service o Stephen Glassy e iai ni swinga tu langa malulu o le a iai le tau i se taimi na ia fa alia o se fataula inga winga lo wao le tau o lo fa solo malia mai ilunga e o le tunu ma iai sa vili matangi malolo si o le a fi ai le motu saute a to fo i mati munga a fa solo atu i matu ia winga lo wao le tau o le amaita wina se swinga i matangi malulu mai sauti sifo o le a fiai se vaenga tele o le tunu i le hanga i atu i le whai unga o le nei vai aso. E iai vaenga o le motu saute ua wha mamaru ai lau pata inga o matangi matimunga e a fiai Canterbury o Otago, whapea Southland ma le motu o Stewart Island e le ngata i lea e whapea nafo i tulanga mo le lau mua i Wellington I Australia ia ila pata inga ia o wha maluina mo le ea vevela po se heat wave e a awhia ile stete o New South Wales wha pe fo I ma Australia saute, South Australia le o valo ia e ono o atu ile fase furutikiri le maulunga iai ia tu langa o le vevela o le ea. Ina I tala mai le Pasifika e si lia le 25 miliona tala a Amerika le tau o ni malaita alo a toa mani fale fau o se no fuanga tu tonu o me tau tālonga ia ua te tala alo ia ale malo tonga. Sa whailo mai wa pea o lea ngā ruenga tele, sa whaatupe ina I lalo le Porokalame fe so swani ale malo saina. E au fiai ia se whale tele whaiai te tonu tālonga a o ngā maururunga tonga. Ai wa pea I fo ile to e whaafowina a toa o la tau malai le kapi wha ale vāo malo, whape fo ile fausia o ni malai te nisi fau, ma ni malai mo ta longa neti polo ta mai tai, whape ma se vaita ele mo tu unga a au. O le whale ta alo po le stadium tele, le asa whaonga ina mo le fontanga limas fultonu ta itai le Pasifika, le Pacific Islands Forum, ile masina o kuso le tausanga ua mawai. Ai o isi vaenga o lea ngā luenga tele, na ta tala I le vai aso na te nei. Whaali ai le pālemi o le tunuu o Aisake walu eke o le ao ngā ia malai ta alo fau e ta pena ma sauni ai au ta alo tonga mo ta alonga le Pasifika I le tausanga I lua awhi taurus furuma le tasi. E tasi le vai aso ua tu inatu ua tu ua itua ia le taimi e foia ne ai I New Caledonia le minsta mo atunu I fafo ale malo falani o Manuel Valls mo le whaawa wino tala noa ngā loa ia, ma vaenga whaau whai o mā loa I te tonu o ia atu motu o le Pasifika. E tasi le vai aso le umi na iai no mea le li min stale nei, na to e fhoi whalani I laso mua o mati, ma o lana whaapunga na iai e to e taliwana o ia I New Caledonia po o le aso luas furulua o le masina nei lava. Pe tai la o le o whailo mai, e wha aso le umi o le a iaile li min stale nei New Caledonia, mai le aso luas fruivo mati, e o I le aso mua o Aperila. O le ato e wha ua waitara noanga e pei o na whaia mua ma pati SSE, o le o fia I le fono whaitu la fono a New Caledonia, ai mai se fo I o I tu te tele lua,
o leisi tu e mana nao ina ia tu to tasi New Caledonia mai pulenga falani a o leisi tu e mana nao e awan I foi se swinga ai tu mo pea I pulenga falani ia tu mo tu le Pasifika. Ua molia le faya onga lango o le aulaka piliki le Warriors le I o Richard Agar I lona solio tu la fono le fala po tonga o le piliki le National Rugby League. Ua mafua ia molia nga ona o loo masalomia ia le lili nei o Agar I se ese inga na ali mai I le wama stanga tu stala mai Peretania I Las Vegas I Amerika I le amatanga o le masina nei. O le awa le Warriors, sa ta aloa I Las Vegas, ma le awa le Canberra Raiders, le ana whaia ina ai tolu se furuiwa I le walu, o tua ia I le whaia ongalangolango o le Warriors, I lona wha o lima I le litu stala ingo ia John Davidson mai Peletania, I le taimi o le ta alonga, a whaia wha mao nia ia tua inga, e ono wha salaina o ia I le salatupe se furu afe dala, ma whaasa ona afia ini tā longa se tolu o le au le Warriors I le taaminsanga o loo whaanga solo nei. E lima aso ia e tuoi nātu ia eiga e apiri ai ia lea morianga a le NRL. I tā longa a Whileti o le vai aso nei o le atau mo whaiaile li talavou o Sam Ruth mai tauranga e whaatu se matati a fau o le lalangi I le tuunga ta moe o le maila. O lo fa moe le nei talo vau e tae le matatia I le umi e whami nute I le tuunga le nei o le maila. A whai e mawhai e le ngata ina o le a aveai o ia ma talo vau mua o le a momoe I le taimi. Ai o ia le tangata mua e na o le sfurulima tau sanga le matua o le a ia whaatu ina se matatia mawa ai whaape nei. O le nei talo vau wai longa lo na tula I mai ta longa a Whileti le nei vai taimi I New Zealand. O Novema lea sa ia whaatu ai se matati e fau I le tuunga mamao e tolu afe mita ma e taru mai le taimi ua whaalua o na ia whaatu ina nisi matatia I lea lava tuunga e au fia ai malona taimi e fitu minute limas furuono te sitasi valu se kone lea na wha mauina I Hastings. O so ngā siampini fo e New Zealand ia sa whai e Dunedin I le amatanga o le masina nei na tutusa ai le li nei o Sam Ruth, ma le siampini o lo o iaia New Zealand o Sam Tanner, I le tuunga e afe lima se lau mita. O le fiafi lao le so lulu antai au, le o le atau mawhai le nei talo vau, pe mawhai o na ia whaatuina se matati e fau, e ta moe ai I le maila, I le malai Mount Smart I Aotearoa. O le whai unga le nā, o talo fau.